chibai le vek ule tuntrum chu mamit lama azin ve thungang o mamit hi Mizoram khothlang lama ommania kumsanga zakwa somkwa pariata mamit district siamani khan mamit thi district khopuyatan manhngalania Mizoram district som pakhat omte zinga alenzonga palina ani kumsang ni som pakhat census record ang chuan mamit khopuya hian mishing sangsari zariat somriat pali an chenga tuna hi chuan sing chuang fe anni toinarin om ako history le chanchin te kan soi chho zelanga aizola tanga kan panthak dan hi thir masalokang o voin hi main som panga sani somni paruk ania tuntuma hian thian pa te chak chuang nen natul kan ne wangin kan zukal dona hei sai rang si hui penga kan peng pheidon me kani kan pi aloka son sai rang rail station kha awmani aizola tanga mamit thlat zong hi kilometer somriat pathum vel ania darkar thum vel tlan ani tlangpui si hui tlan pel phein hei tlong lei kan dona helei thar hi amoi na changkang riau mai ni tunma chuan tlong rala tang hianin mamit district kha ani ngal maya ma se lengpui aizol district a be ti ran ni hnu khan district ramri hi an siam rem le ta deu ani heng lengte le ngal chom kho te hi chu mamit district a an lom rem thung ani kan tlan na hi national highway 108 ania helai chhovel po kong anuam ta hle mai hei helai a hian peng lian tak mai alo oma dinglam hi lengpui pan na ni in velam hi mamit kong khothlang tlangdung khothlang lam pan na kong pui berani national highway 108 kong pui tak chu lengpui lamalu chok kha alia mase hemi lengte kong lam hi anhai fe zo ko wangin hei hi kong pui bera man ani tama zo kani chuan hei lengte peng kan thleng chawa apia deuh mai veilama hian dial dok lui kha aluang ani helai hi ro pui chip khodai cholna hun khania helai a hian chole thildang eina dor enga moza ta oma khothlang lamtlang dung zin tur tam zo khian thilei nan an hmanga helai ms bus po hi mar para service ani in ka sia tuk chuan ei hun level phei chuan an lun viau zel ani hei dap chu atlan pelin west phaileng peng kan thlenga velam hi west phaileng kong le tunma mamit kong dampui kong kha ania mamit kong thar hi om to in velama hian zal de uzokin nakaltani dap chu atanga mamit inkar hi chu kongpo azal nuam viau to maya ma se chelai hi la tamang renga kong hi thatluan sela chu aizole mamit inkar hi dakar ni tlan em wa kan ni karing lo khai hi chu ron beiden ve welcome to mamit di alawin tar to henglai phe hi chu angil phei boka tlana nuama hatlan muan hi auyom lek lek zo kani mamit peng kan thleng phei don hnaya kan kongpui zo lai national highway 108 kalzel hian kortha zol nuam kan hun paltlangin tripura aluta dinglam hi mamit khopan na ania tunma chuan helai hian gate om thina ma se hi an kongpui lo ti zau nen an chiat ta niange veng ma saber hi luang pol ania tunma chuan khoshan lalshan nei kha ania ma se tuna hi chuan hei mamit khopui chunga nivek to maya veng pakhat anga chiar ani to mai ome kongpui chunglam zok hi akhomun tak zok chu ani ma a luang pola hian 4th IR battalion te forest complex te le dait te a oma an kong ti zo hi an la zo lova tlan la luam vak lova an zo huna chuan anuam viau to don ani tunma ka chuan kong treu te akhan kan tlan thina ti chuan hei lungsir veng kan thleng pheya velam hi PWD complex ania kalchho zelin excise office te damdoin te mamit college te oma dinglam hi kong pui zok ni in helama hian kan kala heng level chu kong adiak chephei viau mai kong chunglama kan lo tlan ta ilo kha ain chirom rum ani field veng kan thleng pheya hei dinglama hian apex bank awma helai field veng ko na hian sota veilama kong peng chho nen khan ain fin le ni henglai hi field veng kon taxi stand le bazar vel ania kan tlan zela police station le SP office te kan thleng chowa
helaya hian horticulture office a oma atuta hian EKK biakin a oma a opposite lama hian chimveng hall omin atuta hian fire station a om boka chuan a chhak le deuh ding lama hian Mamit High School le higher te a om ve le a chhak le deuh ve lama hian Baptist biakin a oma chuan hei traffic point kan thlenga dinglam hi bazar vek lam kalna ni chunglam hi kongadom deuh zawk kan ringa ti hian hun sam lama kan tlan chho zawk don ani khi tilai biakin lian pui khi hun sam Presbyterian biakin ani khi video hi ka record luan par lawa inin te inveng te lo lang man lo palani chuan min lo hrethiam don nia ti chuan hei charkon kan thleng thladona charkon hi mamita kon puilai ber ati thei mai ome dinglama hian SBI bank ka oma abul chiami hi siam liana hall ania chuan hei veilama hian Mizoram Rural Bank a om boka hei charkon Presbyterian biakin chu apui hem to hle mai kongpui dung hi ka record luan lova henglai hi din tharveng ania velam peng chho hi DC office te DRDO te supply office lam kalna ania nakina arem chan chuan karon da lang leang dinglam hi kongpui pa ngai jok ni in helama hian kan tlan zela hemi kongpui kal zel hian not sabol te sur liap te poa bairabia achuak thani apia dewa son DC office peng nen khan ain fin le tho bok ani Mamit khopui chunga hian village council paru heng veng hlun bazar veng marveng chimveng luang pol le new Mamit te anoma ashia swalo chuan YMA po hi branch ruglaya omani Mamit kholal masaber chu pudeng puilala ania ani kha kho hai mi ni in khati hun laya Mizoram borsap Major HWG Call IA Khan athil ti thata wangin adu sakhle maya champhai lal turin atia mase pudeng puilala chuan dampatlang dung khoza hawa zadeng lal lawom to na kaumzo kange atita a ti chuan kumsang zakwa paruka Mamit ram lu aturin anaw tenen meithai pakhat kai thangile afatile thui hruai tlem nen Mamit chu an panta a luangmol le sakortui chunin kara cholin sakortui chunami pulian thangale afate chu Mamita khodin pui turin asom chiam maya ti chuan anni chuan zui ve in Mamit ram chu lo thlengin Mamit chualama bok an khota a anom na mun hi tun thlengin bok mual ti alani heta tang hian kumsanga zakwa pariata Mamit bungzola hian anin suan chhole ta ani ti chuan kumsanga zakwa pariata tang chuan pudeng puilala chu Mamit lal ni in lal masaber anita ani kumsom pasari rorelin sanga zakwa somni panga aborala afapa lianto na hian kumsanga zakwa somni panga atanga sanga zakwa somthum pasari thleng ro arel vele a athi hnuwa anaw thanchuama lal vele in ani hi kumsanga zakwa somnga pali lalban thleng khan alal vele ani Mamit district chunga office masaber chu project office ania kumsanga zakwa somnga pakwa khan din ani chuti hun lai chuan Mizoram po hi Assam sarkar hnuaya district pakhat ve chau kha ania ti chuan kumsanga zakwa somruk pani khan community development block office a choisan ani le a sanga zakwa somsari pariata Mamit hi Aizawl West district subdivision headquarter apuan ni in kumko hnuwa SDO civila puan ani le ani chumi hnuwa kumsanga zakwa somko pariat khan Mamit district hi alo piang ta ani kan huang hian Mamit khuwa hi khodung seyang reng tak mai tlangdung bua om ania si level atanga asan zong hi metar zani som pariat vel ni in chu fit sang ni zathum somnga paruk vel ani votlam a in kholum lam apol zoka ni puiwang lai phei chuan lumve takani Mamit hi khothang duang taknin ka ria a kalapiang mai hianin masona thar mu tur hi alo om ve de uzelani voin hian West Phaileng panin kan kal le dona atir lama khati lan lo mun then khatte kan rom da chuak lenge velam hi
mangkhodai field khania tuna chuan mini sport complex anga develop ani to ani dinglampeng chho hi DC office chhona hania kilam vei lamtlang a khian DC bangla a awm boka a thlangdewa khuan DRDO office a awm bokani hetilai chaklama building thar hi treasury office ania chuan kan hmami hi taxation office ani le a henglai vel hi chu sarkar office a awm nual mai ti hian din thar kon kha kan thleng thlale a tuna hian charkona kan oma jing thingpui kan in lok don ani hei siam liana hall kha ania chuan thanglam khu bazar veng lampan na kha ania khulama khuan kan kal don ani bazar veng lama kan chukthla a helam hi kallama kan kallo na lam kha ania thianu tong ki mite veng ania ani nen khan kai hmuzuaya thla kan lakman talo ani poikhop mai khutilai biakin chip lang khu catholic biakin le bazar veng presbyterian biakin te anni inri tu ania hei mamit bazar po lo pui khop mai hei mer shet kan hmutlat mai zirtir tu ho thianu mar thai te chung kwa le kakazin mami te chung kwa ani hi an felania hei bazara kai hmuthei hlau mai a lomom khop mai hei hi mamit multipurpose indoor stadium ania mamit hi sports facility le hall an nei thariau main ka sia chuan hei hi government mamit college ania adota hian CMO office a awm ve le a damdoin building thar po an nei thakop mai hei masen la luwa chi alo nin ka sia apia dewa son tuna an damdoin man lai chu oma heta hian excise and narcotics office a awm ve le a hei mamita I kan thleng thlon maya so the guy here in chu ko dom de mai anuma ka sente eni te ania tro ani na chok an ei don ni hei chok chin to ki nei rong kan bo tira an bel tha chu ko ania phuk phuk a hei hei in la hi an nei nuam le nan no chura pui hei mamita an chu in an om ve to a khai in pon lo nei nuam nge mai to ina Any bye trole api de khan lo en don ya o video mi lo thir saka wagin ka lo me in zawain hun man lon vek bule